ali ste rekli i to da ćete ju prihvatiti, premda ste prije, ja mislim da nije prošlo više od 2 ili nešto više od 2 mjeseca, kada je ministar Ostojić prezentirao prvi put ovu strategiju, rekli da će se ona ostvariti u onom trenutku kada Blanka Vlašić preskoči letvicu od 3 metra ili kad Dinamo osvoji Ligu prvaka. Stojite li i danas na tom stajalištu ili se za vas dolaskom novog ministra ipak nešto promijeni? Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. Ja nisam to rekao, to je rekao bivši ministar turizma, gospodin Herak, da će ova strategija u tim dijelovima biti ostvarena u onom trenutku kada Dinamo osvoji kup prvaka. Žao mi je, ali moram to reći da nije prvi put da u vašem govoru ima mnogo nedosljednosti, kontradikcija i nejasnoća, pa bih vas ja zamolila za neka pojašnjenja. Dakle, prvo, vrlo rezolutno ste govorili o pojedinim dijelovima strategije, rezolutno ste za govornicom izjavljivali da to treba svakako promijeniti, a nakon toga ste rekli da ćete ovu strategiju u ovakvom tekstu podržati i prihvatiti. A drugo, posebno me zanima jer ste 2 puta ponovili, okrenuvši se prema zastupnicima, da bi Hrvatska bila kao Bosna da nema turizma. Pa vas molim da nam pojasnite kako ste to mislili, da li bi bila Hrvatska pod međunarodnim patronatom, je li ste to mislili gospodarski ili da bi možda Hrvatska imala bolje ćevape u tom slučaju ili što ste mislili? Što je mislio, sad će reći u odgovoru na repliku poštovani Damir Kajin. Uključite mikrofon, molim vas, da vas svi mogu čuti. Ako ste po prvi puta, gospođo, primijetili u neku kontradikciju, kao što ste rekli u mom govoru, onda sam ja silno zadovoljan. Tako, čak ni ja se ne... Toliko ni ja sam sebe ne bih precjenjivao. A što se tiče Bosne, to je lijepa zemlja, to je ponosna zemlja, to je zemlja i hrvatskog naroda. Bosna i Hercegovina, da. Ja sam mislio na gospodarski moment. I ja mislim da se iz mojih istupa to moglo i primijetiti. Ali Bosna je krasna zemlja. Čućemo i posljednju repliku poštovane zastupnice Nansi Tireli. Međutim, ono za što sam se javila za repliku je, spomenuli ste Rabac i rekli da od 1990. do 2013. godine nije ništa uloženo, pa bi evo tu vam samo htjela reći da je napravljena sva silina rekonstrukcija postojećih hotela, povećanje kapaciteta, kvalitete i usluge. Uloženo je jako puno novaca u sve to i mislim da Rabac kao takav, s obzirom na sve to što je napravljeno, uopće ne zaslužuje da ovako nešto i kažete. Gledajte ovako, kolega Kajin, svi mi znamo Poslovnik i kolege su primijetili da se niste javili na vrijeme. Ja vam ne mogu dati riječ. Javili ste se poslije izlaganja. Žao mi je. Gospođa me kolega Kajin, niste dobili, kolega Kajin. Jer ja nisam rekao da u Rapcu nije ništa uloženo, nego sam rekao da u Rapcu nije sagrađen ni jedan novi hotel. To sam ja rekao. A to vi znate jednako dobro kao i ja i svi oni koji žive oko Rapca. Kolega Kajin, ovako, niko u ovom Saboru ne može govoriti dok mu se ne da riječ. Unatoč mom upozorenju, vi ste samovlasno nastavili govoriti. Gledajte, ovo je Hrvatski parlament, izvolite ga poštovati dok se budemo zastupnik. Izričem vam opomenu.